Raina Dibi Redite Kliwon Wuku Pujut, Desa Adat Seseh Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, ngemargiang upacara caru balik sumpah ring pura pusah desa. Upacara puniki pinaka dudonan karya memungkah ngantek linggih pendudusan agung ring pura pusah desa adat Seseh. Manggala perwarta kekarya Imaderi Nade Mausang, Pura Pusah Desa Adat Seseh, sedurung nyane sampun kabacikang sakaji marang malih ngawit bulan April war sekali tali 16, saha sida puput ring war sekali tali 17. Prebil sani kemedalang majang pemargin puangunan Pura Pusah Desa wantah 4, siki miliar rupiah. Prebil punika mawit saking hasil kontrak tanah Pelabopura, penggalian dana wiadin punia saking Kramel. Sesampun puput kabecikang prajuru desa raris memargiang karya memungkah ngentek linggih pedudusan agung miwah caru balik sumpah madia. Prebil sanek rencana yang wantah siki putus miliar rupiah. Mapaikatan ring prebil upacara mawit saking urunan Krama wiadin wantuan dana hibah saking Pemka Badung domas yuta rupiah. 1,8 miliar dadosnya nih sane 1 miliar puniko murni swadaya masyarakat titiang nunas paswecan ido betaro tur maning nenten wenten pepeson daler menawi etaan titiang niki ring sejeroning titiang sekadi galah puniki tanggal 24 Juni niki mecaru wenten semeton titiang ngaturan kebo wenten sane ngaturan sampi kambing maka miwah perengan sane siosan. Desa Adat Seseh Inyoman Windia Mausang, Desa Adat Seseh wantah mawit saking siki banyak adat pameka Seseh sani kampon sia da sekutus kakak. Samian nyaringin ngerembe karya ngentek linggih. Rahina Dibi Redite Kliwon Wuku Pujut kemargiang upacara caru balik sumpah madia sani tetujuan nyuciang wangunan pringgih saha nyomyo butekala ring widangan pura wiadin Desa Adat Seseh. Pemargin upacara kapuput antuk kutus diri sulinggih. Sane mangkin titiang jagi meyasa kerti ini mangda bisa ngentak linggih ida betara ring pusat desa mangda persida puput ring pisik puput ala ring upacara ring niskalatnya neng ring rahina mangkin tanggal Masehi 24 Juni 2018 puniki titiang ngemargiang caru balik sumpah madio medasar untuk wanteng asa punika. Ring pemargin upacara Bupati Badung Nyoman Giri Praste kesarengin Ketua DPRD Badung Putu Parwata talerau ngaturang bakti sepisanan nyuk serhang dana hibah domas yuta rupiah. Pucak karya ring pura pusah desa jagi kemargiang ring rahina Waraspati Umanis Wuku Pahang tanggal 5 Juli sani jagi rau. Winata Bali TV.